Incontro con i rifugiati ucraini, oggi 1 maggio 2022 al Parco Brun di Piazzale Chiavis a Udine. Un raduno assolutamente pacifico, con un pubblico prevalentemente femminile di tutte le età, con tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine, anziani e persone in età matura. Rifugiati ucraini arrivati da poco e ucraini residenti da tanto tempo in Friuli Venezia Giulia. Nel parco, un po' dappertutto, dominavano i colori giallo e blu della bandiera ucraina. Колони танків і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людь. Катів проклятих безжально мочив тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочив тих, що на нашу землю пруть. Al microfono si sono alternate canzoni, brani patriottici, ma anche informazioni utili per l'integrazione dei rifugiati ucraini in questo territorio sconosciuto. L'associazione Ucraina Friuli ha predisposto tutto affinché questo raduno pacifico lanciasse il messaggio più forte possibile di pace e di lotta alla guerra e alle ingiustizie. Un momento sicuramente suggestivo per una città come Udine, che ha accolto a braccia aperte i fratelli e le sorelle ucraine, che ora ha bisogno dell'aiuto e della mano di associazioni come Ucraina Friuli per fare il possibile per predisporre l'integrazione. Ma oggi è stato anche un momento di festa e di serenità per queste donne, questi uomini, questi bambini, questi ragazzi che si sono ritrovati festosamente in una città pacifica pensando agli orrori della guerra laggiù. Зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плає, тьохнув
Є, бачите, є. Київ. Бачите, скільки нас? Чернігів, Полтавчани, Південь, Одеса. Де Івано-Франківськ, дивіться, де є Івано-Франківськ. Ось Івано-Франківськ. Чернівці. Чернівці, Закарпаття, Прикарпаття, Закарпаття, дивіться, скільки нас. Я дитина українська, українського роду. Україні то є назва країного роду. Молодець, молодець.